Rwengeri Primary School umugombora ya Kigarama mu district ya Shema niyo rusingire district yona aho abeje inshanju nabana abashitamire buzo inshanju nababiri biziro mu idara ryo kubanza kandi babiri biziro mu idara rya kabiri. In terms of percentage, 97.4% district yona kandi itekatekana no mwihangari yona semekwa tkozerije munonga nsima bashomesa ubwo muri mu muhango gubakozere headmaster abo buciko nyongera kusima nabeju batahi banje abo koreshe tukozere tukakwatansa tukatuzo mu group waka tukora bawe batakutudojenga kandi sima na headteacher witu abena tuletera C7C tubentukoromani. Abebembezi b'ishomero rya Rwengeri Primary School basima Ruhanga abo kuba basa kusinga district yona. Tejo neretwa unity na nisho kwatanisa kwa cooperation yaba head teacher na nabaziyi. Akwa na nabashomesa na nabaziyi. Akwa head teacher witu is a team leader. Una leading abagenzi be kandi barenga bakora ikintu cyose cy'ikora cy'ikora cyenyine. Umugani kago cyabaharambo Primary School omurumasheruka nariyo bishatagwize banyuma yo kuyabeje nkaga na mshanje mu idara ryo kubanza kandi 30 mu idara rya kabiri aho abeje abasingire binobonero butano. I am by name Mpirwa Thanasius. I am from Chavaram Primary School. I managed to score 7 aggregates. Ngebaza bashomesa bitu abo kutereza buchumwe cyona na nabazire banje ukontereza fizi. Mukuru w'ishomero yatujyanga uburuchumwe n'ikibasika. Icyo kubanza no kutamamani abashomesa bakashomesa abana ibashimikwana bashoma serbasika hoje kandi kinde kituyambire abana kugira mishomero nje kandi nishima mukama wanjiza abaze kunkwatiraho nka kora grade 1 twahika ha Richum Primary School umurumasheruka kandi twashanga abeje 20 biziro mu idara ryo kubanza kandi abiri nabana umuri ya kabiri ekitakabahoga. Mbeni nkwatanisa na batahi banje kumbuza shereje ni hero aggregates mwenda kandi ikimbasise kunyisa ryo singuzi nabashomesa bitu barunji kwatanisa na bagenzi banje hamwe n'akakigo kishomera kakoraje. Abebembezi b'ishomereri basimire government n'obuciko naba OBs na OGs okubahwera. Government netiyamba yambomu abo kuba neteza application grant yo kushanga netiyamba gukoresa abana tests kumara kigambo cyarahanganje tugambera emfumo ishura yo kubanza gwa mushanje mukutina mukama mu bwenge burukoroga ahabwa abana bakutina mukama no kumumanya kandi okubabire no bashabana behereza ya Ruhanga mamanye kigambo cya Ruhanga. Twashuma twazo municipality ya Shema twakari Nyakashambya Primary School aho twashanga beje 3 biziro mu idara ryo kubanza kandi kaga na mwenda umuri ya kabiri. Inshanju nisima bashomesa bitu abo ka environment n'njyo kushomeramo baremba kushomesa je zere aggregate ita kandi ndo kusima bashomesa bitu abo kutatest n'inzi bakashomesa je. Abebembezi b'ishomereri nabo basima government ahabo kubashagika no kubatera icaji. Nyenda kutora umushago kusima abashomesa nga staff yona ahabwa Nyakashambya Primary School okozesa umujinya namani menji kuba abana bitu tubatebekana saje munonga tubahereza tests z'urukumara syllabus tugikavarinjiro mbwire kandi mwenu na management supportive munonga. Twayambuka twazo muri Shema South umurubgonji Town Council aho Rwenda Primary School iriyezerera bishatagwize no kusinga ganda goko nabeje 2 mu idara ryo kubanza kandi 2 umuri ya kabiri. Indwara mu gishogu kusima bashomesa bitu abasize kutushomesa je tukabasa kumara BRE kandi twena twishero first grade. Akubanza kusima abashomesa bitu abo tukunda bakatebera nk'abana babo
bakatushomesa je kuranga umiteto baze kwiyayo nkezi maxi abebembezi ba Rwenda Primary School n'abajanga government bahwerire cyango okoraje kihira y'cyumwe cyo kugira ngo abashimirwa government tugarukoraje kandi abandi benda ku kijumirira ngo nubona bakone konka tusima w'ikitensa President Museveni owatiro program nungi ya bona bashome abo kuba wazo mu cyaro hari umwana uri kusigarayo ukora performance ikoze rwa Rwenda hi tumaze rubwire buringwa n'ubutubenti ukora konka ruhanga twigurireho basi abana 29 on first grade kandi abana 22 on second grade gasha kwa Mike atwakire